want. Tell me what I want, just keep searching on. Silver and up, cup after cup, blunt after blunt. Nedime, ja sam čula da ti znaš brzo računat, jel to istina? Jeste, učiteljice, to je istina. Pa dobro, hajde onda reci mi koliko je 65 puta 45. To je 5655. Pa Nedime, to nije tačno. Pa profesorce, to nije tačno, ali je brzo. Sine, daj mi reci, ima li petica u školi? Petica? Ma ima mama petica, dobivaju djeca u školi. Pa sad ti gađica ovu čašu. Draga djeco, sad radite test. Nedime, nadam se da te neću uhvatiti ovaj put kako prepisuješ. I ja se nadam, učiteljice, ovaj put sam bolje sakrio puškice. Nadam se da ih nećete moći naći. Mama, evo mene iz škole. Vidi mamina u školarca. Pa gdje si ti, sine? Kako je bilo na testu? Pa bilo je dobro na testu. Pa šta ćeš dobiti? Pa mama, dobit ću neopravdani. Ovako, draga djeco, danas ćemo malo učiti o životinjama. Nedime, daj mi reci, koji je najkorisniji četvoronožac na svijetu? To pitanje sam znao, učiteljice. Najkorisniji četvoronožac... krevet, profesorce! Ti nisi stvarno. Gdje si, sine? Kako je bilo u školi? Šta si danas dobio? Mama, dobio sam danas 5 iz muzičkog. Dobio si 5? 5 iz muzičkog? Dođi vam da satirem, dođi vam! Ti mama, što galami, šta će? Kako što galami? Juče si dobio 1 iz matematike i danas si ti do pjevanja, dobijaš 5 iz muzičkog, džubre jedna. I to bi bilo to za današnji video. Ako ste uživali, opalite like. I idemo svi, lajkajte ovu pjesmu i pišite u komentare Nedim. Hajde da vidimo koliko možemo postići komentara, hajde svi pišite.